You're a new week, and I don't know if you are aware of beef course between blind Bulgaria and Okatakyire Afrifa. Free Prophet Isaac was on a video a better mountain so last week. No, now in that video you will say, ne a jet to residence a giant cut tall MP4 camp no, ne small fire. But Prophet was my personal and windy to residence Muslim community and making reaction to the video. They say, "On take a break and yes, sir, now." Prophet also been in the battle Montesano, no be a shame him say MPP and penny for be bedi won come and I say be on back on answer one more as Uncle Panic or Sane or can but everything being the corner whom be as a copum say Saturday and a free for copy Mokumase and a bloggers could be signed say a real free for a come say na Prophet Osman Pedi, Diana or Waka. What's your response? A free Friday by na it was not really bad response and Nuna Brand Bulgaria. I bet you say a free first through Owusu Bempah. Now the response are whatever I say or a nyachum, chese or a hypocrite. I was uncle to me kind of credit Prophet Owusu Bempah say penny and Tinefi and dance Subano Eddie Ebusian. Meaning said this is just the beginning of another trend for Prophet Isaac Owusu Bempah. Mr. Osini Demo Obes Scrum page we no me Adomano so me apple biasona on Sabbath back. My how a free fa Eddie in Combosify and Namsoma Blind Bulgaria and Tenenwase. Reverend Owusu Bempah Owusu say MPP ntimi nweni a ono na enya saa yi kire no e mom se obi pe party a o se meka se ne de nyankopon wo modam onte soro nkase ngrofo o mpe party nyame am obi free will and choice obi pe ebi pe bi sabi MPP no ono edu no ebi no pe ana bibia na ne pa bi ya niam basa nti no ema na o de ho abufuo no eja se Bible mo Ezekiel mebo a ena nkola no kwosere no a o ma ayi asisire ni ade ba be Isaiah na Ezekiel mo na ya na mo Bible no mo nsua enti se odifo ka asem no o kine o de mobile power na mo anya amasa bi o no ne power no o de ba no wa anya ho adodode ani na mo sa gu nani mo asede a eni o de ho ya be ka ese mo na nso mesera ne se bi o mo ye bone no anya obi a wodom MPP edi so be ka ese a wo mo ye ne bone na so ka ese o mo na ye wa chire no so ye gidi said there should be a new leadership. Sa new leadership ne ba. Eno na Reverend Owusu Bempah wa de bo party ni wini no. Ne die o mu bia no ne sabe ka ne chefa. No kire wan fa ho ani bra nka ese nkrofo. There's going to be a new leadership, there's going to be a new movement, there's going to be a new direction for our party. Wo bia wo somsompa no ye be make sure so no so ye free be spoils of war. Ye kwakon ne ba. Said the Mre be a twam intim jakari no sha asante so na se tutu ne konfo ye se ne yenko ne ne nkokon wo mu frɛ dwabe efrɛ mampon efrɛ adwoso efrɛ adwumakasi kasi kumawu no mu koba ye de ntia ne wo bia ne Mre ye nsɔre ye so wo tu asante no agu ne se mampon koba ne ma ne Silverstone no wote na hu no odidie mampon didia kosi gonja no wo fe so wo ba ye se wo so fa asase no abɔ ni nkɔ di na ekɔ adwoso ni ama ne dia dwabe ni ama ne dia anu sa wo bia di na ko ba se ni bre bi bam ni ato abawie na nipa kuma bi ni amo asika no ya ji road contract ya ma wo bia anya bi ni anyina ya jaguo ni ade anu dia wo ya se ni bre ba abema asofo no akese ye na nso ye no aye hyehyɛ party no foforo no ebe make sure say sofo bia wo bepua party no ama party no ababia no ni dia wo mu bia ne nsabeka na ni bra ma me ankase enti Reverend Owusu Bempah de no eye oyaw no odeka na nyankopon nya ne nioma saa so okase nkrofo basa ya basere so o ma ne mrafom na afi party ni se anya tumi biewa ni adibuo ni anidie ama ne die wo bia ne nsaka obey okay why in Santa and ne ye kura 37 80 MPP no the heartbeat of the MPP in Sunni Ashanti region. Na ne yere champanimfo bi nsa o ma ye de ombetimi na nsu de ombetimi ne se ba bia abeduro ne ye hia nipa amanfo ne do no enipa woni manfo no tie na wadwene manfo ne ho na ye to banje ban a ye to ye ni a ye ne suo beto omanim na mom nyankrofo bi akɔhye ba bia na wo mo de wo mo yefunu ya dwene wo mo nko a wo mo ho enya no nti ne beto aba eri say ye pe obi abedi animu a say ye chairman ye po mo mbedi animu na ama obi tse sedu imba obi tse spiritual the street of Kumase
Wamu enya ye honko join the NDC. Yaba to about 2024. Me na mo Ashanti region. Ye street ni nyina NDC jini nyina. He says ye ko chusu obi a. Bi dem susu se. Ko kana ne manfo no atena yie. Bi dem susu se. Ko kana eni manfo no ti wo mase. Na se bi omi wo fa ne kogofu. Kogofu ya MPP ni mapa. Kogofu so manfo no nso yie. Na nso sa bre die ba bi adu no. Ko kana ye susu se ne bre adu. It is coca style. Ma obia nkwahia kire so odi kokofu ba because of kababi interest. It is a man for ne beto aba. Aya secretary so ne ya beto a medium susu se. No se poyando wo MPP ni mapa. Enso mesre. Party no ye hia ni monyam bi amena sa ba party no ho. Agoro no adoso dodo. It is a secretary ne ekotusu a. Wo buo ne ani die mu a. Moma ye make sure say François de benya. Now say youth organizer I am a bit conflicted. If it's a more pay youth organizer they are capable. Say yes sentence say yeah acid say yeah one more maka. I mean I say I know the obi e beto amani bia no ka the chief if I nyina ne be adwuma. Organizer so far I believe say all of them contesting say yeah DKMO say yeah Rafo say yeah kwakwo obi are capable. Omo nyina nso ye menuanom. But the very important positions Mijidi said, and then the Bempah MPP no was Ashanti regional fan into my pefra. Hey, the two positions of a year, chairmanship and secretary. Ebano a year first vice. Although Miniane a year Amufa Jantua. You should say the Ajumanisha Amufansa were capable, obetimi ayo. Sanso na kwasinti Yarishan sa obetimi ayo. Nanso Mayor Bias Kakra. Make you so Amofa in this instance because maybe I don't party near here Skakaka. Amofa so decent man wayana Juma or scale bet media party no Amia Kwanimu. Yatuma kwasinti so problem be no kwasinti bet me ayo. Then one babia and nibrani jina party. Poka and François and ye GD so bet media wonderful frobi a poor and nidie Achama Mankwamo Afrifa Tomo one so party in my party in Yakono. Wamusu betimi aba beye atwa so amana yakono ano ni yasire obibia nyame twedi ampo nhira yenyina. Now yenko yenhwe ni ama ekoso e o Ghana enra me wo se Okatakyire Afrifa ekoye interview bi o MPP Ashanti Regional Congress na mo ye na se koye dede o no o kase ai Owusu Bempah ye bisa na Owusu Bempah no me na wo se wadome obi obeto ama MPP na te but enye enra o na nka minim se Okatakyire e so hypocrite na tabia na minim se we dishonest we hypocrite but enye nra ka minim se Okatakyire Afrifa e so hypocrite dishonest and obi a on say trusting ye kini di ba ko Okatakyire Afrifa and none of them say yes the guy is a hypocrite, the guy is a dishonest person, the guy cannot be trusted. If we are so e come do na say who believe in a principle me come ku na believe in that principle me tell you e come de me pa but I have a principle that I believe in and I will die for that principle hwe enra e bisa Okatakyire Afrifa say Owusu Bempah asem na okai no hu ni say a who Okatakyire Afrifa 2024 woni Owusu Bempah di siani e kan sema kese e ma yeti ase so Owusu Bempah kro onye sofo 20 videos ni now ho ema wow be bo Owusu Bempah audio achiatie ni ameka no we offer say Okatakyire Afrifa e frɛ Owusu Bempah frɛ Okatakyire Afrifa e chete na say opa obey ni say ema wow pro kyerɛ Owusu Bempah baby amunhia na monko etuo competition and na wo gina ho justify say MPP fo bi no mo ba ya o ma mani amanye yie and nti so difo hye onkom na wo ba power na so difo no wa na mea Okatakyire Afrifa you are a dishonest person, you are a hypocrite, you are a liar, you are not to be trusted. Hey, I am highly disappointed. Hey, Okatakyire Afrifa who ye true force ah o difo be na hye obi nkom hwe Owusu Bempah na o kika sansem na wo Okatakyire Afrifa wo di ona wo support no say ena
odifo hyenkom na yeden na fine ko ba sen na yeden na odifo hyenkom a se o mane me na odifo ne hyenkom ba na se oba na mu didija na ene obedum ebinum na ebinum na MP Owusu Bempah enyo no no ma obi akoto abama MPP 2016 Owusu Bempah me koto abama MPP 2016 me to abama MPP because me MPP ni me do MPP me do JB Dankwa me do Buzia me do Baforce akoto entina me koto abama MPP me ogidie o MPP party ni enye Isaac Owusu Bempah nkomhye ene ne prophecy bi o prophesize here ene ma me koto abama MPP ena two Okatakyire Afrifa Nientia we are hypocrite, now we are dishonest. Now you are getting it wrong. And I'm disappointed in you. Science and now my one real and can be Okatakyire Afrifa and can previous interviews. But I don't blame you because once what's not end this for TV station. I have Power FM any TVSYZ abo MPP for the other. Enti ni awu kan enhye da nyem ho a wo kotena TVSYZ any Power FM wo bo MPP for dua and fine kosi class chama kese any niama ensem fata enti saa na wo so beka Okatakyire Afrifa wo say MPP for bi and omo anya niama yie na Owusu Bempah omo anhwe no obae no Owusu Bempah obi anya ne boni o Owusu Bempah obi anya ne boni eye ne boni yemfa atutrasem yenko oba besia fie na yenko tututu ho na ya chewa eno MPP asem na even after no kwa no Okatakyire Afrifa se onima 25 December 2022 me am bra Samia Oku me nua pa o say me MP e o ha me friend na magic kakra wono and then but wono kura so no magic kakra wono but we ade na nya ma be fire no wo me de me no me fire no emfa so wo hwe me ana wo na wo me obi ani me Joseph Esifo ansa and it no pema asem no me we ade wrong is wrong ma be fire but onye hwe ndisi a mini fire bi ade ma no Okatakyire Samia Oku any Dr. Mahmoud Bawumia on 25th December 2022 sada na Sunday Christmas Day omo ko Owusu Bempah e ko sra no e ma Samia Oku kura ka se sofu boni bi e dia ye obi a fa che e ma eno achi no on 31st March 2024 Okatakyire Afrifa me ma record no se unima wo de mo so ya mo kasa kike sa ansa na wo de ma na wo record na me de ma wo 31st March 2024 Owusu Bempah kro ya Bawumia any Samia Oku any MPP for na me maame Akua free no the then MPP parliamentary candidate for Ablekuma North any penifo bi call Emma Owusu Bempah omo command 200 million so for asoponi ma so for e bompa ma MPP or so for bi e we kropon or e president so for your friend Abo Ofe obi a o tene kropon bi anim sa so for Abo Ofe very popular pastor in Akuapem Oko school Okuapem school was an child Okuapem school so asana o din so for Abo Ofe omo ina omo bompa ma MPP o oni ma so for e bompa ma MPP and Owusu Bempah MPP winning here na Kufuor e ba na sorry Owusu Bempah o tena the birthday ma me wishing happy birthday Owusu baby awo bia me wish you happy birthday Nyankopon hira no nton kwanem na Nyankopon ma wo kwatintin na nyinche Ochina ayo birthday ochina e meswa tina so birthday oni ni na di birthday da ba ti me bon pa se nyame hira na onton kwanem na nyinche Owusu Bempah MPP winning ye no Okatakyire se onima Kufuor ekọ no ekosra no e ma ono ama na ben aben ono already ma no enti se o ti ho ba bi na o ka se na MPP fo ba e na mo ma ania ma MPP fo bi ma ania ma e basa e na odifo hye nkoma odifo nkomsen be no hye na wo 2024 wo Okatakyire Afrifa ya be ka che se Owusu Bempah settings man Owusu Bempah onye prophet bia na he is only reading the lie wo mu say MPP ai popular ai unpopular enti na wo ye sa de na wo ye no na nye nkomhye bia enye di enti ade den ne ba ya ene de Owusu Bempah da ne di fo ama Okatakyire Afrifa wo ye dishonest wo kan kore wo ye inconsistent wo kan se mo ye na wo tena no aba be ka wo na we na wo di ko MP wa agona wo we na wo di ko tum baby sin kansa board se koka ya to abama na regional chairman ye nyina ka obi ne campaign man se oba be your agenda de anye koka ne chairman obe di pa o se koka
Obasa obeye Okatakyire Afrifa agenda and chairman obedi pa hwe yempneo ukobedi pa ye kan ko na kire hwe Owusu Bempah obi anya ne boni Owusu Bempah me na make 31st March 2024 ba umia no ko no e no ade obofo Rafael ma later also obekwa kwosisa anwea all the regions ni na ye woni ye ana Owusu Bempah si afede mahama ana nensa omoja na se ho afede free ho ti mahama na kuma panti Nyankopon di akonya na man mahama akuma panti Nyankopon di akonya na ene amano Owusu Bempah na eka ten so anu aka mahama akuma panti Nyankopon di akonya na man afede ye kote ya na Owusu Bempah di DMPP for atem and na say what I say no Owusu Bempah no so ni say MPP for aye de bonia on himself MPP for aye de bonia adena on 25th December 2022 omo call one country omo so omo aye de money adena 31st March 2024 omo command 200 million oje massa Okatakyire Afrifa stop defending the indefensible. Stop defending the indefensible. Obia nye Owusu Bempah boni bia. And I'm disappointed in you. I'm disappointed in you because Owusu Bempah no nko no pompa e ma MPP. Abu Ofe, William Braham, Prophet Kusiapia. At that time 2016, Adakwaye Adom, Anthony Kwadwobuachi, wanya ni baby ko. Asofo bebre. Reverend Owusu Ansa. Asofo bebre omo ina mo pompa e ma MPP. Even here to abaye ina nso pompa e se MPP be wini. Hwe onim one thing ya mumunya no wrong say serious no Yesu Kristo no on ma obi akwan say se wo bompa ya se wo bompa e fa so obi so ansa na abedu Yesu Kristo so tina Yesu Kristo anka say Yesu Kristo say me ne okwan no kran ne nkwan no obi nko agya ne nkyɛn Jesu na me so enye say wo de kofa so fo obi so ansa na ko Yesu Kristo no so fafa Yesu Kristo no so ne nko agya so to Okatakyire Afrifa you have gotten it wrong. Owusu Bempah is a liar. He is an opportunist. Owusu Bempah oye dishonest and ne okawe ochina no akokawe ochina enra mahama nsan wo moja odi kan na MPP for na yomo de and ne o nsem o ka kire MPP a whole party kakakawe Owusu Bempah timi tana aso dem say party for ni na e kwase afo mo ye timi na Okatakyire Afrifa be penyan sasem ka you are saying say na odi for share on na oba power na mo hwe niam ya na mo odi for na me obedum ebinum and fine there is no justification because odi for na won say MPP for eyi ni buni aye 31st March ya 2024 200 million e command nipa aye na to obama MPP omunya sa 200 million ni bi ye mo bi ni ma ye kasa o MPP ye kasa ma MPP social media ye kuya ho ye bre MPP ho edu ba bi ko na e be di cry din enso ye mpaba ye ginem never say down to the bones are rotten now wonim cars akese any opportunities in sasia sa papa na osofo na when in here also on social media and I think say Okatakyire Afrifa response or the buy no was not really bad because this is not a time I was a party no a declare beef against anybody. This is a time a party no a born home modern say they can bring everybody together in order for them to be able to win power. Into blind Bulgaria point of view, no such say it was someone declare war. But me no so adventure one more. Comments as one more day. I mess with them say over drop comment. Nothing them more. Subscribe my page. You name me a domain. So send me up reviews on submit my account.